Riboti cia gikuu kia President John Pombe Magufuli cikinyire aikari a muhaka-ini wa Kenya na Tanzania mwena wa Namanga na kimako kinene, na tugikinya mwena uyu tukorire andu mari tukudi-ini tunini makionekana kuririkana ciĩgiĩ mũtongoria uyu uria urahurũkire mathaa-ini ma hwaĩ-ini muthenya wa ira. Amwe aria twaranirie nao nimatariirie uria gikuu gia President Magufuli kirokire giterĩgĩrĩirwo makiria thutha wa riboti cia kuonania atĩ nĩaranjĩrĩirie kuhona. Upande huu na upande mwingine tunashtuka na tunaambia watu pole wa Tanzania, tuko pamoja nao kwa sababu huyu alikuwa ni mzee wa maendeleo kwa ukweli na ameinua upande huu sana. Shiko na butoa ya ajabu sana, na sasa sisi tukiwa kama wa Kenya hiyo kitu imetuuma sana. Na yote tunasema ni Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo aliyetoa. Tuachie Mungu. Aikari aya moigĩte atĩ mabũrũri maya merĩ nĩ makoretwo na ngwatanĩro njega, na aikari a mabũrũri merĩ haha muhaka-ini nĩ makoretwo maikaranĩtie na ũrũmwe. Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku agĩkindĩra mĩario ĩno na kuga ona ngwatanĩro ya biashara haha muhaka-ini nĩ ikoretwo ĩrĩ njega. Sababisha kuwa na maendeleo mengi, lakini tumesikitishwa na kifo chake cha ghafla. Lakini tunaiomba Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali ambapo amechagulia mwenyewe. Ni mwema, imekuepo, watu wamekuwa wakifanya biashara kwa upande zote mbili, undugu, ushemeji na uhusiano imekita misisi. Olelenku oigĩte atĩ Magufuli nĩaranyitaga itemi rĩnene harĩ gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano o yothe ĩngĩreyumĩririe ya kĩwonjoria muhaka-ini wa mabũrũri maya merĩ, kĩonereria kĩa mũtongoria urendete thayu. Tunakubali pia kumekuwa na changamoto kidogo hapa na pale, kama wakati ng'ombe zetu ziliuzwa, saa zingine kuku zikichomwa Namanga na juzi wa mama wakishikwa, lakini nafikiri hayo sio haswa President mwenyewe, lakini wafanyi kazi wa serikali kama vile nilivyosema hapo awali. Saa zingine ni maofisa ndio wanaharibu uhusiano ya hizi jamii mbili ya Wakenya na Tanzania. Ona kuhana uguo, amwe aikari muhaka-ini uyu ni monanĩtie kwaga kũiganĩra ni uria bũrũri wa Tanzania ukoretwo kionania totarakuwa na ũritũ haro ya COVID-19, makihoka atĩ rĩu maũndũ ni megũcenjia. Kweli kwamba corona ipo, inatesa watu wanahangaika, watu wanahitaji msaada na elimu kubwa kwa ajili ya kuelimishwa. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.